kiembote koana ne Kongo mwaokululuni nanga kiembote kien nzevo uno lumbukie tete kilumingu lumbukie kimindele azezwele ingindu zao ze coronavirus kansi mboenevo ye vanika tete kimbote ko kanda diama ko kanda dinanga vo anane Kongo kuna nzaya mvimba kimbote kieno lukisoni kisa muna yai kanali kumbe kanali ana ne Kongo ana spasu ne spasu Kongo konka kapa Kongo Kongo di totela nakisoni kisa kuna YouTube kufuta kwa kunzimbuko gratuito vana Zulu so mona ngunga doda kaka yo ngunga disongelevo ngedaka kotele mukati tangu tu se video mukati fete mona vo video yele kuna tadilanga YouTube ngei fete mona vo tangu zula YouTube mbala mosi video za kulutu kote se to ngese o monazo kukonda diaka video ko idina vo lwenda kisone kisi lukisoni kisa kuna ana ne Kongo ikanali tupobilanga mambo matadidi ana ne Kongo elumbuke unu mambo mafunu ibobela mambo matadidi Kongo de totela apangizama luziule matu lutomalanda nzevo video zingi siange monokasi yankaka katomalanda nga video zama gobo mono nacha video napopa muna kikongo napopa muna kiputu napopa vo muna dingala vo muna dinga vata fete mona vo diambu di mfunito bobela vo mubani kangi nange longi vo mubambula ngi nange yatu entima vo mubambula musonga ngi nange ediambu kwa atu ediambu ibobele unu apangizama lutomalanda mubobela ngi nanga munandinga kikongo ediambu ibobele unu mwaokululi nanga luvwanda losasula kidiambu pobele njona zole kota katulanda tukulonde tuninanga 004 4 7 4 0 4 0 2 2 3 2 7 0 0 4 4 7 4 0 4 0 2 2 3 2 7 yo imbila tu sadlange salu qui est association anane Congo kwa ku Inglaterra Londres apangizama lumbuken kaka yesia video kuna kanale edio video de bobela diambu de yalanku intituli nanga yao kuna mbanza Kongo eyoyonti ntiki fumu ekuma muno tangu yo tangu de kelevo tangu kifumu yandi rei du Kongo anzenza na luaka fete monavo yani rei baki di anzenza elevwanda kuna yoyonti akele boki lavo yalaku inti yekala efulu efumu renu du Kongo kakala vwandi siliatu bakile mokuvo tele mata tele etamba ko atu kansi yoyonti bukana biga ngili ya kikumbu
etai zandi kazibwako eyo yonti ntikulu kasi tai didio dinti kadibwako nalo mona vo tai didio dinti dibwidi disongelevo diambu dito kuiza kindu vo lufwa vo diambu nene etai dinti na dibwa fete mona vo ambuta ele baki dio tai aside vo de yuma afite bange festa ambuta afite kuiza vo kyo afite banga lumbu zole fana kyo fulu eze bandi ke kimenga eze gimbila abokele afumu akulo ezidi kuna mbanza Kongo etai kuna yala ku debwe tai koko vo mkuna bambu ngina embundu mvula zizoli zuluti vo mvula endambu debwe nti koko debwe lutai kuna dio nti ewunu mbwenevo yekairu bambule mbunu vo kanda afumu akwende koko avwanda lumbu pipa zizole abule ngome koko aloze nzimbu abanke kimenga abaka diodio etai ngadibwa di juma avudi zenge etai abaki di tai elese koko asyange etai diambu ntoli kulu bambule ntima kifumu kie Kongo de totela kumbanza Kongo ini nanga kifumu ke Kongo de totela kumbanza Kongo dini nanga kadini nanga kuna Kitsasa ko kadini nanga kuna Kongo Brazzaville ko kadini nanga kuna Gabango kansi kumbanza Kongo ini nanga lotoma landa kuna mbanza Kongo ku dini nanga diswekamo kuna mbanza Kongo ekulumbimbi kuna mbanza Kongo ini nanga rei du Kongo kuna mbanza Kongo kazingla ngeyani nzolevo disculpa sebola ishangi mukati mumaza matiye nwange mono então nzole kulbambule mbundu vo rei du Reino du Congo kumbanza Kongo kazingla ngeyani les rois, je répète, les rois du royaume Congo, il est en vie et il vit en Mbanza Congo. O rei do Reino do Congo está em vida e ele vive no Reino do Congo, no Mbanza Congo, onde que ele vive. O nosso rei não é um rei milionário como o rei dos brancos. Notre roi n'est pas un roi millionnaire ou multimillionnaire comme les rois des blancs. Mais notre roi, c'est un roi spirituel. Il est millionnaire spirituellement. Ele não é um rei milionário, mas é um rei rico espiritualmente. Porque há segredo deste mundo que o rei sabe, mas o segredo está no Mbanza Congo. Mukuna tete ngina ngediokulu tomalanda. Ekuma tuninanga zenzo nzambi abobelange mama tari fumu nzambi. Kansi muna yotanguli Kongo litotila to kala ye nzambi apungu. Nzambi apungu kakele Biblia ko tukele tange to kansi to kala ivuvu ilu kuikilu de vovela kumbwani de bangi sambu yandi pe mukwakene nanga mukwenda ku tusongi kene nanga nzila kintindu tuzingila kintindu tudiatila kintindu tuzola ziana eyo yotangu katukele mindeleko mindele tangu ezidi ezikutubundumuna ezigwana potokaleki mvoma kieto tokala inkele mieto inzingilu eto wawu mingi mindela bafuluka yeketo intima mimbi ezikutukote nsoki ezivambula makanda meto
diadi idiambu itoko na sasudi emindele ezikitu nakine fumweto ele andi kulukuna Portugal ele kunsonga kristianismo ansonge fumu yezo kasi tango ezi kuna kongo de tokile kuna mbazango katukele fumu yezo ko kasi tokala nzambi phunguvo yandi obanga ntoto izulu ezi kutu natine mwana fumu papa Mvemba okeleve mwana nzinga ku anete ku Italia ko kutambani ke khombo Negrito ku Italia kenina kuna ngaka fuile yandi mwana o papa fumu nzinga ku okele rei Rei du Congo watu vwendi vatu to moke na Rei du Congo kuna mbanza Congo kenina rei nakafwa afiki baka mutu mosi kuna kanda diani yani binga muna fuluki yani abaki diki fumu ambene abaki dingangu zikanda ambene ima yakulu ambene ye mvungula ikulu mbimbi kuna moko marei menina wau diambi kuguvule unu sima utoko kuna ngola ngakakala yani sima utoko yandi yaka nzonzambi kenanga yao kasi kabaki denzila kobo kenda kuna mbanza Kongo kena bake mvungula mie kulumbimbi kakala miao vo hatwa sala kuna nzonzambi ye sima utoko vo dongo salve kende koko kena bake mvungula nana keninanga mutu nzambi kuna Congo Brazzaville audiaka weni papa padi vo nani kalange koko kakati kopo enda kuna mbanza Kongo enda bake mvungula mie kulumbimbi wau yani igreja kimbangishita kuna kitsatsa nani apeni enswabo enda baka mvungula mikulumbimbi akala miao au kaze vo kifumge kulumbimbi kuna moko marei zikalange kuna mbanza Kongo tulinange yume koko tulinange maswekamu makalange koko zesale koko na mbanza Kongo emu maswekamu emu mama nkaka yandi kaka rei lenda telama wele songa vo wele ziule kielo vo fuluke simvungula wende simvungula kavena mutu nkaka ko bakenswa voka yani rei ko muna kikulu kieto azevo yani rei ziula nginzila bani kangenswa ko kanda kota ambuta mutala yani nanga wau ya ilumbu emindele ya fueme andombe kazole liliaka ko watu katutwa zako kidiambu di to banga bo kidiambu di to kuize bu kidiambu dinange munzi emunzila iwaye to tunange nzambi phungu mutala keni nanga baba ntoto to vita baba ntoto to vita diambu dinkaka ikutele unu yani fumu nzambi tangu kakulu mwene satana baba ntoto kakunsowa enkanda ukunkamba bongeye wakuto kungwila diakako mwana mokudiate ngeye watu chidi kuntoto kuna paraizo na monenge awa kubonda isonge monobo entoto izulu moni bangi ntoto izulu baki die Lucifere unlozo li kuntoto tombonda kasi kaka bangi ni fumu nzambe kakunsowe nkanda pasivo tomona kukotuko nkanda pembe umundele pasivo tukumvonda tomona ndiyo yo imbeni uzikulumukina ku Roma kuna Roma kukalanga kindoki kuzinga nga Lucifer Lucifer ubanga bata diandi idina tu lumona abo emundele mugona zoni kenangi ntoto zengani mugona bangi kenangi mambi ekuma mbeni kenina
eto tukumbonda eto andombi tukumbonda baba ntoto disongelevo maukulu matabanga makwaku watu enangedi suekamu eto edisuekamu kuna mbanza kongo ini nanga kansi jambo izolukulu kamba po efumu kimbangu kaka kimbangu simo kimbangu kautu kila kukitsasa voko kuna mbanza ngungu no papa simo kimbangu po kaka simo kimbangu yandi kuna bembe ngakatuka kuna bembe ngakautukile yandi papa simo kimbangu kuna kanda di kipa mvita ngakatuke yandi zozo kindu zemindele ziputulukezo akele bonda atu eto kuna ngokupakila papa vo kaka simau kimbangu taungatini ni mbita uzibwile kuna songololo taungabaikile kuna songololo mumalo uzibula ngena sedi mosi nketwani au taunga mona bonge mwana kwetuka ngebo yandi kukulina ngemvita ituka kindambo kuna bembe ituke mono kuna bembe ituke nge wakwetu kwelbo ekoko lufu itwati ne koko mindele kuna boni nanga yatu wapi ngembi mwana fitu nanga ikwa katwendi kusisa kombote to nata abaki ditata sima kimbangu anete kuna mbanza ngungu luaka kuna mbanza ngungu ele bula ngene missionary me Salvation Army vo armée di Sali tangwa lueki koko akembe bo endio mwana kuna songolo ngatumba tutumwene bo mvita katwa tina kuna bembe kakatu ke yani waka bo kamwane au bo kaleni sisa ndio mwana ko yene luluta mboti lusala sisa ekumbuza yeno tumwene bo ndio mwana ene lumvui au bo kamwane toko emindele tumezako wakubo yoyo tangu abakili kumbu mwana abakili kume ndio nase yengudi asili kusisa kuna moko mie missionário me armée di Salivo Salvação igreja Salvação de Deus au alutidi kuna mbanza ngungu kuna zondambu kuna mauze kuna moko zozo yatu kukujya kuna ngaku gatikile salu ki kaka simo kimbangu papa simo kimbangu kuma yandi peve ngakakala zao ngakatuka zao kuna bembe kuna kongo di totela kifumu ngakakala kyao ke yako yandi vo nzambi mpungu okala yandi ka Jesus Christ ko kansi nzambi pungu tulendo enzambi pungu nambo nzambi upanga ntoto yezulu zulu yentoto utuka onata ana yandi kuna kongo de totila yandi okele kuna sima kimbangu kamukele Jesus Christ ko yeni papa sima kimbangu ezi kumbandi ke salu kuna mbanza ngungu kuna ngakele zingila kwa kele bangile kiyo salu ke talangi yatu kuna longi emambo mafumu nzambi kuna mbaza ngungu kuna zoze bata koko penga kakatikila saluki yani kibangi masivi masivi kakele bangi koko momo masivi mabandi ngama vandi ke wonga ko watu enanga vo Salvação Army mona vo masivi momo katulenda mbote to bogle empelo audia kakalangi masivi eza yoyo intini nga bakile di papa sima otoko ambeni kuna moko ze impelo ze igreja katolika papa simo kimbangu vo kaka simo kimbangu uzi bulang yani mama mwila koko kasi mama mwila kagwanu ko yana tatu papa simo kimbangu kuna kele bangli saluki yani kuna ngaka bulang yani mama mwila yana ana tatu yandi kauta ana mama mwila ko kasi yandi o sase uwana saluki yani kikuna longi mambo manzambi masifika kele banga yo tangu lutumniza kwa ndo mimpelo saluken kisi abunda ngaya saluken kisi abanga ngaya au kakele kuikila masivi
makaka Simo Kimbangu kamona bo moma sivi maluvu no ikuma onkisi abu ndanga tumini zako enovo watu atuka kuna Roma ezomindele akulu esi satana yatu fumunza ngaka bobo eno atu amando meba akuluvo ndeno emindele satana nkanda opembe wa mundele efumunzambi obanke yo nkanda vo pasivo to monavo endiona imbeni kansi engangu zao ku Lucifer zituka Lucifer imbeni parce que Lucifer kakala tangu fumunzambi kabanga entoto ezuli entoto kakala tangalwetu na lumbu tatu yani Lucifer kakitu kako kitu kiri kazoli gulira kufumunzambi ko ejodi diamunga ditungesi esina yani Lucifer uzileka diaka ye lilite jodi diamunga diban ka fumunzambi nganzi bakidi lilite unlozile kumaza jodi diamlu monavo mami wata kumaza azingla kuliliti ngatuka yani ovaika ye Lucifer jodi diamunga diban ka fumunzambi ngapa ale enge wenda kuntoto kwene koko watu chidi kuna paraiso Adamu inketi kumbanika akubonde nge kasi mundele kagwako efumunzambi unsowe nkanda vo enge ukalopembe pasibo ekanda atuama mona bo abonda mkona saa sulikini na apangizama kuna ngako sasukula papa Simo Kimbangu kuna mbanza ngunzo zoze ndambu zembanza ngu salukekele bangi koko kuna ngakabula ngena ye mama Lwila ukiwanu kine yana tatu kansi muna masifi kakele banga mo masifi impelo ze igreja katolika masifi kakele mo zolako yo tangu pe yani papa Kimbangu kakele longa Biblia ko kansi kakele longa bo andombe ka atu etoko masifi nanga tangu maluti di emindele ya fuemene ezikanga papa Simo Kimbangu ezikunata kuna Leopold kuna Lubumbashi kuna kivili ko kupila kili kudu kumbu kuna Tandu zealuba elikunsie kubologo kuna ngakabangira makumi tatu zemvula abakidi anao kakele sasa aneti kuna mayombe tangwa neti wana kuna mayombe elikukuwa tangisa Biblia utumalande baba wana tatu tangwa ele kuna mayombe kuna ele tangela kuna seminari kalupila kaniko po seminari kafulukie ke longela mambo manzambi Kongo de totela ko kansi fulukie ke longela mambo manzambi Jesus Kristu kinilanga vo nzambi mindele kansi na wenda kuna seminario na vaika so kituke empelo ekoko kisi abunda na kituke empelo ngeye afite kubani ken kisi mia igreja católica que é Rose Croix. Não esquece isso. É ali que as 3 crianças foram parar em Mayombe, onde que foram estudar. Mas ali havia seminário que era da igreja católica. E quando você acaba o seminário, vira padre. E ali existe o cultismo. De Songelevô, ao atatu, Tanguamani si skole koko, afite kitu kezi padre, tangu lu kitu kezi padre, lu fite kota muna jojo kula diao, dinavo kula di igreja katolika. Au, Biblia, alongo kele Biblia kuna mayombe, kuna igreja katolika, ngalonga Biblia, kwa ana papa Simo Kimbangu. Longi diao, kalituka ko papa Simo Kimbangu, kakele longa fumu yezo ko.
kalonga nzambi phungu katukamba bo mindele katu wetoko kasi thangwa netu kuboloko wana ngasala wana mama mwila au wanete kuna mayombe kwele bangle xikola então miompelo mi katolika afiti kwa longe se biblia thangwa mani si sikole koko afite kitu ke padre afiti kwa kotisa muna kula de Rose Croix apangizama wautwa mukena kuna nkamba kamukalanga papa fumu kimbangu papa fumu kimbangu yandi mwana ukongo de totela papa simo kimbangu vokaka simo kimbangu yandi mwana unzambi aphungu tulendo kifumuki yandi kakituka ko kumindeleko kifumuki yandi kakituka ko fumu yezo ko kifumuki yandi ketuka ko fumu nzambi tulendo nzambi aphungu tulendo ulinanga vo ubanga zuli ntoto okelevo fumu nzambi tulendo nzambi aphungu tulendo de kongo de totela idina monavo watu wenanga kuna nkamba kalendi kwenda ko kuna mbanza kongo akala imvungu kongo de totela abake mvungula enda vutula kuna kongo kuna mbanza kongo kuna moko marei volu sali sutu bake baba ntoto rei kwenda kena ziula kulumbimbi kuma watu akalangi kunkamba au fuluki mosi ya zingilanga watu akalanga kuna Roma eno itwa bambule mbundu vo kuna nkamba Jerusalem abokilango kuna nkamba kamuninanga vuvu kele kako kasi kuna nkamba nkisiminanga ko avwa bunda igreja katolika watu akalanga kuna Roma au vuvuki au kuna watu akalangi kunkamba bo kuma watu esinkamba ana nekongo eni nanga então mukwenda kwa bani kakeni nange kifumo pasivo au enda tele mambo makongo de totela komindele na baka mvungula di kongo de totela nata yuko nankamba igreja katolika sekeza au sabaki mvungula abele ko igreja katolika benge mvungula minkaka wabele bakidi yo mvungula yo yeto lundidi ikindu tunanga yao baba ntoto andombe yemindele kaluvani kukopo atuatuka kuna igreja kimbangista enda kuna kongo de totela kaendiko kuma unkisi nanga miau ye igreja katolika wana nga sasupila kuna mayombe atangla kuna igreja katolika afako bani ke nkisi me igreja katolika mio nkisi nga nata kuna nkamba mio nkisi nga ba asali lange salo kuna kumbu fumu yezu kasi papa simo kimbangu kasidi zaya fumu yezu ko yandu longi de tata ubanga ntoto zulu ye ntoto kakele bani kakele kamba ko watu kakele longa fumu yezu ko yandivo nzambi aphungu tulemvuka nzambi aphungu tulendo kakele longe yandi kakele longa fumu yezu ko kasi yanda ngaka sasa awele longo kila kuna igreja katolika afili kwesonga nzambi mindele afili kwa bani kenkisi afili nate miyo kisi kuna igreja abengi nzambi awo igreja kimbangista kibobele ko kaina ana ne kongo eni nanga kasi miyo nkisi mi igreja katolika kuna mbanza kongo kanatiko emvungula enda vutula kuma awa kutuvondesa atueni nanga kuna nzonzambi kimbangista awa kututeka
Ekumau vakimosi ya zingilanga emindele mi igreja katolika. Vakimosi ya ina bundile nkisi. Ambuta luziule matu. Lubaki mvungula mikulumbimbi minanga kuna nkamba. Lovutula kuna moku marei. Kansi kuma. Diambu nadibwa. Nadibaba kongo de totela. Rei na kenda kena ziule kulumbimbi. Ambuta zeto se azaya. Yoyo itangu abange ma. Kansi nadikale mvungule Roma. Kadibanga diambuko. Kuma watu tuka kuna nzonza ambiki mbangishi afili kututeka gala kuma nkisi akala miao nkisi abunda yo watu kakala ku Roma. Kansi rei na kenda nakaziula nakalomba fute mona vo kaka se abaika kyoke ilumba bonda abondenza. Rei nakaziule kulumbimbi akaka se zavo enjoy mwana ziule itangwa baika. Diambuku diambu di lombe rei idiamba ba abange yao. Esikimbangu anane kongweni na kansi ava kota kula je mindele de Roma. Kuna mbanza Kongo kaendiko. Kuna mbanza Kongo kaendi bake yuma ko bwana takuna nkamba. Mbanza Kongo opita. Yani simo kimbangu ntekelo kwa nigeni nanga. Wisi kutukile kuna kanda. Kifumu kieto nga kilande yandi kumani ntekelo nga kakala. Kikaki kieto nga kilande mwana. Mode mono nginanga von toyone Kongo. Ikikaki kiyama kito kundande mono von toyone Kongo enge nabani kensa ensamu. Walumbuene vomono toyo paikidi. Mbote ulukamba. Edi diambu dito bangama. Emindele kakutulenda ko. Ekifumiketo kiseke vaika. Selo monapo kuna kulumbimbi siya dasuka. Dio diambu nga kala diao. Noto masala.